International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagip. Ti napalabas. Jakayat, Jimmy. Jakayat. Ngam tatang mo isuna, Lydia. Rumbing lang nga sublat mga sikasuan. Ta, adamat dakil nga rason no apay nga ipasublat keng ka ni manang lita ni tatang yo. Gabot na atake mo't nilakay na. Kahit no saan nga ipasublat ni manang lita ni tatang yo keng ka, doon no kwanti bedridden nga sikasuan na. Ni tatang mo kanilakay na. Ngim narigat ti mga sikaso iti bedridden, anak ko tugaw like iti wheelchair na. Asaan pa yan ang makakita, tanaborsekin ni tatang, gapo iti sakit na. Kada sinungarod ti pangipasublatan ni manang mo keng kwana idin tutadwa kailang agkapsat ti adaritoy. Ngim jak kaya, narigat. Ken sigurado asaan kayat dagiti dua nga anak ta, akaden na niluluda. Ala padasem adamagen kadakwada. John, Emma, luluy isuna. Katurumbeng lang nga awatan nyo agyan ditoy. Di kaya tatang, nung nagbangsit, lusak ng digdigos. O makitam, kayat nga roda kasango ang mga nakiti anak ta isuna, ket na ang dud. Di agdigdigos. Kitigusa ma. Ay, pakpakawan. Pues, no ti pa nakaasikaso na, ti problema yo, siyakon. Basta no addaak, siyak ti mga sikaso keng kuana. Ngem no inak agkalap, si Lydia, ti mga sikaso ken ni tatang mo. Basta ti nasken, ket agyan ditoy ni tatang. Tingkay nangigan, papagayam, ket may sala nga paset, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong Jimmy, iti probinsya ti Ilocosur, nga deto'y pakasalitaan na kitisod na pili nga best letter of the first week, iti bulan ti Agosto, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii, ken di program at nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pa nagmatmaton ni Station Manager Attorney Nick Balasig II nga pangabakan nyo kanagitag kakadakkel nga premyo. Di pagkasalita ni Jimmy ket pinauluan tayo iti no naimbag ka. No naimbag ka, anya iti may subhapak ken ka. Hindi ito ipapagayam ibasa ken i-drama no kasanong na ito kit napiling ang best letter of the first week iti bulan ti Agosto. Papagayam teko na kitayong adu di kita agururay nga kakadakkel a premyo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson. Freshly made in Honolulu, Hawaii. On and managed by Reynaldo Rey Fiesta.
Pagaya bintay ito ituloy nga idrama kinibasa na pakasalitaan ni Jimmy iti Ilocosor nga pinauluan tayo ti No Naimbag Ka. Pagayam kahit kung ipalagip digdirakil nga premyo ngayon kay awatin no mapagasatan kayo. Tamanaksid iti weekly and monthly prices nga gurure kada kayo at dadakil nga grand prizes nga oray kada yung mga grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, ken third runner up 10,000 pesos, ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Numadama ka nagbibuya dito yung page ni paring Ray, paki-like, paki-share kit no saan ka pa nakapagpalo kala ito yung page ng Reynaldo Ray Fiesta o no Ray Fiesta Sentenced Award, paki-follow. No iti mata YouTube channel tinga pakabuyaan ito yung video kaya paki-like, paki-share kaya nag-subscribe kaya kung ano saan kayo kapay nga no saan kayo pa nga nag-subscribe iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award papagayam. Okay, hindi nga rin din ituloy nga ibasa dito'y that weekly winner tayo, first weekly winner iti August, pagkasalitaan ni Jimmy iti Ilocosor. Marigrigat kami laeng manong nemi tamangalap ti pagsapulak. Gagangay lang mangalap manong nemi agsipod ta rut-rut nga sigay, rut-rut nga tabukol, ken kastamaten dati panagbaniit ken panagpana. Doon nagiti anak mi, manunay mi kini Lydia, gagangay lang tibalay mi, kat siyempre, ang napimpinas ti biyag, daman ng lita, ken ti asawa na, anong tamang opisina, ti abirat ko, idinto ta da sari-sari story manang lita. Kat gapot na pimpinas ti biyag da, isod na ti ang asikaso, iti katugangak nga lalaki, sipud pa'y idi, tanabalo, ken nagbulsek, ken nagbidriden, gapot ti sakit na manunay mi. Ngayon di na atake. Tiga abirat ko manunemi kit imay maten inyeg ni manang lita ti katugang nga lalaki tapno ipasublat na kada kami. Kas nangigyo manunemi tayo nga paset ti drama kit sang nga kayat ni Lydia nga asikasuan. Ngam siyak ti nagpilit. Gabuta talaga nakakaasi ti lakay no awan ti mga asikaso ken kuana. Ket gabutan masulit daw no hanga kayat ni Lydia ti mangdigos iti amana kinunag ken kuana nga siyakon. Siya kung di mapan mang digos keng kuha na ket tinigos ko nga rod, dinigos ko ket kalpasan nga nadigusak mo no lapadigos ko ti katuga nga ket. Oh, dahil na tatang, nakatigos kayon, nakasukat kayon, nabanglo kayon. Agyaman ak Jimmy, Jesus, sika nga naikamang, sika nga manugang ko, sika pa itinang digos ka na nga sikaso kaniyak. Dito ta, iyan dalita, uri kasanot, ayat ko ngagdigaws, didak madigusan. Sa dito'y, inangig ko nga mismo, nga ni Lydia nga burudak ko, kat dinak kayat nga digusan. Hiso nga nakaanos ka, nakaimbag ka, Jimmy. Rumbing unay deta tatang, tagpat para tangama. Sige, aging kangor dito'y, isa nagnapadagsin dito'y, oras sa nakamakatrakder, nakamakabangon, di mo lang narigat kanya kat doon atay masukatan ti daya pero ko. Kita saknukan ti mang sukat ano adak dito balay, tatang, no awanag sa jibaybay. Ket ang mangdigos kada kayo, siyak. Dito yo tan, unag ti pan nakakwarto yo, ta dito nga maiyag ti kanan nyo. Ay, nga pa nagkunak, Jimmy. Gabukin ka marok, kita napinpintas ti pa nakaasikasok dito hanggang sa Jayanda, Lita. Huwag gayam, kumusta ti pa nagkalap mo? Ay, yata't pagrigrigatak tatang ta. Rut-rut ti sigay ko, rut-rut ti nabukal ko. Mamanuak man na makatsambang agpana, kaya nagbaniit. Namin ti arami di maya, sakbay nga agpakat ka, sakbay nga bumatok ka, nga agpana. Kita, basta bumatok ka, basta ipakat ko. Ay, sa mo ngamin nga liplipatan ni Apo Diyos, Jimmy.
Di mo ka din nadamag nga siyaktibay sa iding gasatan nga kalap, mangalap. Idi kabanwag kinihanak paya kastoy. Sakbay nga bumatok ka. Sakbay nga tanib mo, tibanit mo, sakbay nga ipagat mo ti sikay mo. Agkararag ka kinapo Diyos. Kindawan ti panang taramay na kang ka. Kindawan ti adu nga makalapam. Tapnon ti kasta, patgan ni Apo Diyos ti kayat mo, babayan iti kararag. Wow! Tigiti amin tinaglak ko amin tinakalapam, Jimmy. Wen, Lydia, babayan kinitatang mo, isong adu tinapanaak. Gapuken ni Tatang? Kasano ko ma? Di mo ka di amo nga dakkel tinaitulong ni tatang mo kanyak, isong adu tinapanaak. Kasano ko ma matulungan na ka ni Tatang a bedridden iti panagkalap mo? Di ka mawatan. Mabalinta at pinusta, Lydia. Mabalinta at pinusta. Ni tatang mo timangted iti swerte ti biyag tayo. Kasano? Okay, kastoy. Nagbalinak nga naimbag keng kuana, sangari. Nga siya tinagpursiging agyan ni tatang mo ditoy. Nga siya tinangdigos. Kat gapot na naimbagak kamanugang na, naimbag met kanyak. Insuro na kanyak ti aramidag tapno adu ti makalapak. Tanong saan na nga naimbag keng kuana, di na kumamat imbaga ti pamuspusan tapno adu ti makalapan. Kumusta kayong tatang? Nagamarikling na kayo? Ay, sumay saya at kasasad ko, Jimmy. Anak, gapot na siya at iti pa nakaasikaso. Kaslayo lang bagbaga. Nasaya siya at iti pa nakaasikaso dito yung imidyayan naman ang lita. Hindi talaga, mate. Talagang na dati lang na sanda nga pa ng digos kanya. Dito yung kita digdigusan dak. Saan lang nga siya, doon dikat pa ni Lydia. Kinagita pukok. Gapot na nabaglo akon. Kaya dakbet na nakasasarita, kaayam, kaya kaang-angaw, da, John kani Emma. So nga naragsakak dito. Nasasad, di kasasad ka to, yung sa diyan, dalita. Ikasano nga rin tatang, no, makarecover to ni Abirant, kaya may nakanto sublian ni Manang Lita. Sana ko nga sumusurot, Sa balik ayam sumaligip ko, Jimmy. Tatang, kumusta mo ti pa nagkalap mo? Araramidim ka di matlayang na ti agkararag, sakbay nga agpakad ka, kan sakbay nga bumatok ka. Saan ko malipatan, tatang? Iso na lang ta sa amata kanayon nga agbuwanasak. Takasano kita, rutrut mo di sigay ko, rutrut mo di takabukol ko, ako matinapintas nga pagbaniit ko, agpanak mo, naatap mo latad, kita dumain kan. Ay, po, naku malangin tanda igatang kada kita akit, mayat kuma. Kaya da magata ang no da pagparamid mo ti bangka di motor mo, di baka tayo ka kumamit. Agad mo ti biyag ti mangalap, o masenso mo ti biyag kahit no talagang nagagat ka, kaya na damunder no pagkalap mo. Kurang na ti kwarta. Kalintun ka ano nga tayo, nga makiigam ti kwarta nga. Paggatang ka na kita kasapulan. Kita daw dawat mo deta kini Apo Diyos, baraw. Kararag, kaya nagbaling ka nga na imbag, iti paadam nga tao. Tanong na imbag ka, naimbag ba niya po Diyos kang ka? Patgan na tiyan yaman na kidawam. Awang gayam tanang, ito na birthday oh. Ito na may nga bulan, di pet sa utso. Ito yung may nga bulan, pet sa utso. Wait, so birthday ko. Abay? Nagpapaala ka man doon, yan naman ang dita. Ay! Ore may salang ko mga malukong pansit awan, pulos. Banyo tanang. Taano nga, daswerte ka ito'y nga panagkalap ko. Paalaan kan to. Adun to ti paalak ka. Kitagyaman na ka, Barok. Nakaimbag ka, Jimmy. Talaga, nakaimbag ka. Dumanin tinakalapak ka. Swerte ka talaga. Hoy, pare Sador. Pare, kumusta? Na, man ti kwarta ka bilbilangan, pare. Kita nagswerte kita. Ado man ang tinapanaak Talagang nga swertek ni katuga nga.
swerte na dyan, kadugang nga bedridden nga bulsak. Wana, gabot. Isungar ti mangmangtad kanyak ti ko, inspirasyon. Lakit taya ka nga roda na, itultuloy mo ti po swerte mo, pare. Taya? Huweteng? Moin, no nasarte ka nga man nagpana, sigurado nga swerte ka mo ita. Di mo kaya ti mga bakti ano. Mano ti abakan ti 3,000 pesos. Kahit mo sa wed, itayam ti 3,000. Manuno ka limited ah? Kahit 120 ka limit ano sa nga pumpyang. Ay, nagtulag ta ah. Dito yung naglakwak ti napanaat. Dito yung 3,000 ipustak. Anak numerom. Birthday ni Katugangan. Ala, imbaga marodel. Imbaga, data. Tuno, 8 ito ay nga bulan. O sa di mo yung bulan. Ako po na swerte na ito ya. Nga magtulag ta, parang sa tor. Nga, hamong ipadpadamag. Narigatan no, matyambaak di 120 ka limit kahit umay dakul dapan. Alawan pare, no problem. No talaga yung sursur, itultuloy mo ti swerte. Pare Jimmy, sinaswerte ka na panagpanas, tumama ka ti takil. Ay susapo, makabarato aking kati 120,000. Sa 10%, dadap 240,000 ka. Sige, isurat ko ka rin. Buti ka rin 3,000. Isurat mo yan. Uwin, pare. Kahit sapay ko mata mangabak ka. Sapay ko mata mangabak ta. Ket anyan nga naggasat manong name day di nga numero nga birthday ti Katugangak. Tapi muto natumbukak manong name. Ket ado di kiti mas daaw idi makita dang andan bangka di motor ko sa barumaten di kiti pagkalap ko. Napalagdaan nga medyo limawa pimintas ti balay mi manong name ket kastaon iti ragsak ni Lydia ken di kiti anak ko gabuta si maliwanwanen ti biag mi. Kaya nangasawen usto ti kunak mabaling ko ti mabaling mi tag pinusta iti asawak idi bagak nga ni tatang mi nga katugangak nga ama ti asawak ket isut nang ted iti swerte iti biag mi. Napaagasan pa ket nagsubli ti dati apigsana manong nemi ket makakita manen. Nga isu ita ti kadkaduak nga mapanagkalap ket nakananama manong nemi ti naranya ka masakbayan digiti dua nga anak mi ket nagbalin kami mitlatang na siya at iti padami nga tao manong nemi ng runa iti abirat ko ken ti ipag ko gabota nagtultuloy nga nagbalin nga bedridden ti abirat ko. Dito nga ti pagkasalita ket thank you talaga mo nga nagbasa ket nang itrama. Toy nga dagyaman nga pagayam mo Jimmy iti Lucosor. Thank you, Met Jimmy. Tingka pa ng buray ti pagkasalitaan. Dito nga papagayam ti panaka-drama. Ti panaka-ibasa ken panaka-drama. Ti best letter of the first week iti bulan ti Agosto. Dagiti nagagamit ti drama ti papel nga Lydia ni inakam ni Mami Merlin Pascual Ruiz. Ti akam nga Jimmy Tatang Kensator. Tinumutibiyang ni Manong Yo Anemi. Nemi Ruiz. Thank you for watching.